محمد دمت خوش به يعني محمد راست اف بنگاوهان و وک روزنامه‌وانی باجار کوبانی داد سپیکرین ل هدی برفره دبه هدی نها از باورم کتیه قناخ کدن یا و بنگاوی خواستم بهتر نها تجمع راکینه به چقاسی برفره بویه باندورا به چقاس هیه و انجام وید دم پیش ده گلو به چه رنگی به بله راست دم باش جبو تو جبو تماشاوارن یعنی کوبانی و کتا جهانی زمان کو یک کسی جی پیکاتین عرب داته دا جیارنا که به تواهی کردن و ناو ویجی دیج دست پیکا و کرن وی باجاری داج ناو خواه کوبانیه لی وکو تیزانی یعنی دو سال هانه کو دست سلاداری دست سیستم بحث تابو کو گلک گوهرترین دموغرافی ده حرم کردا دا پیک دانین دواستن دیروکا کردان و شیرن برواجی بکن ناوین کردی دو گوهرتن دکرن عربی کو حتی ناو زاروکان جی قد خبو به کردی بهاتا نویساندن یعنی سیاست کی انکار کردن و قر کردن در حق گل کردا پیک دهات جوان سیاستان جی کم برای عربی بو و وکو تیزانین گوهرتن ناوین باجاران بو کو ناو کوبانی خستن عین عرب هر وها گلک گندوارن کوبانی کو ناو کردی بون دکرن عربی ل پشتی کو رژیم بعث هاتا روخاندن کو اف هشمندی اف سیاست جاره کردن بردوام دکه به هاتن حکومت دمکی یا سوری کو دیسا همان او سیاست مشاندن کو دیسا ناوین هانه کو رژیم بعث لوان باجاران کریه کو ناو گوهرتنه ناوین عربی لوان باجاران و وان گندان کرنه دیسا وان ناوانا هلد بجیرن وان ناوانا بکارتینن و ناوین رسانیه وان گندان وان باجاران جی کو بکار ناینن تاوی کو ناراضی بونو نقبول کردن جالی گل کوبانی جهه کو ناو کوبانی نه عین العربه یعنی تاوی کو رژیم ناو خست بو عین العرب لتجاری دناو گل کوبانی دا ولگل گل کرد سوری دا کو ناو کوبانی نبودن عین العرب بگید بلگین رسمی حکومت دا عین العرب بود لید ناو گل دا هر کوبانی بود طیبت شورش ها روجوای کردستان دا دوار 14 سالان دا کوبانی کو جی خود ناو شورشی دا جی خوی طیبت هیا کو ناو کوبانی ناو کی برخوادان دا هاتیه گریدان دما یک دبیجا کوبانی یکسر برخوادانی قهرمانتی ته بالا مروب و به طیبت شکستان یکمین یا چهتین داعش دو کوبانی دا دست بی بود دناو جهان به تواهی دا کوبانی کو بناو دنگ بو به برخوادانی خواه کو ای روژی هم دیبرن دیسا دخوازن جارک دن وی ناوی بنخوی مینن لهمبری وان سیاست گوتن مشاندن و کو روزنامه‌وان کرد این روجاوی کردستان طیبت این کوبانی گو دست به پنگاوی کرن اف پنگاو جی ده پنج تیرمه دا دست ببو کو چالاکی خواه کمین جی دارخستان مشکی گرسهی ده لباجار کوبانی کو روزنامه‌وان دست بکر لتولیگونه کی گشتی هر کس بشتار بو نه تنه کوبانی یعنی روزنامه‌وان لکوبانی هر وها روزنامه‌وان نهانه ده هرمن روجاوی کردستان دا چه روزنامه‌وان عفرینه چه روزنامه‌وان هانه لجزیره و در باسی دی در وی امبیجن در وی سوری جیبو ده هرم دن این کردستان جی کو پشگیریا ویا که کرن ایرو وکو پنگاوا دویامین وکو حمله کی دویامین دبن بحث کر پنج تیرمه ده اف پنگاو دست بکر دبن ناو کوبانی ناسنامه چالاکه کمی کو مشکات دارخستن نهاجی به پیشنگتی خواندکارن زانینگه ها کوبانی وکو چالاکی دویامین یا و پنگاوه کو پنگاوه کی کم کرنا امضایان هاتیه دست بکرش بود تثبیت کردن ناو کوبانی د بلگین این فرمی این حکومت دا و ناو کوبانی تنوره بکارانی ناو عین العرب نه بکارانی شبو بهتر درباره و چالاکی دا ناس بکن لکلک من روزنامه‌وان ربیع ایتو کو اوجی بردف که و پنگاوه کو امجوی بهتر آگاهیان ناس بکن بخیراتون آمد کن ربیعه یعنی منها بحث تکرش بود تماشاوان جی واتای ناو کوبانی و چما عین العرب شکر هاتیه در انجام کیجان سیاستان دا هاتنه روشکاندن وکو روزنامه‌وان وکو گل کوبانی به توایی کس قبول نکرد ناو عین العرب یعنی پنگا و گوه دست پیکری نها وکو گاوا دیامین به پیشنگتی خواندکار زانینگه ها کوبانی امضا تینه کم کرن دوازم بهتر تجمع بحث آوه بکی اف خبات به چه رنگی تکرن و اف امضا ویش بو که ورن را کرن
دەستپێک هون و تەماشاوانên ڕۆنای TV تەواهی ناوا خێرê dabin şixwe ev kampanya Kobanî Nasname belkî te jî di ragihandina agahiyên xwe de anî ziman ku di pêncî têrmehê de di mehekî ku rastî çûrûska destpêkê ya berxwedaniyê ya şûreşê ji Kobanî dabû destpêkirin ev kampanya di pêncî mehê de hate destpêkirin û bi çalakiyên cûrbecûr hatin dewam kirin şixwe çalakiya girseyî ya ku me li erdê çalakî pêkanî ew meşa girseyî ku tevahî xelkên Kobanî tevî gundawarên wê hatin têde hazir bûn daxwaza vê yekê kirin ku bibêjin ev der herêma Kobanî ne Eynul Erebe û divê di belgeyên fermî de rastî ev yek were êdî nivîsandin li şûna Eynul Ereb navê Kobanî were nivîsandin ji ber ku Kobanî rastî dîrokekî wê heye bîrekî wê heye baweriyekî wê heye û çandekî wê yekkevnare heye ji bo yekê jî bi hêsanî ji aliyê hikûmetê ve were guhertin û navê wê li şûna wê Eynul Ereb were kirin ev siyasetekî înkarkirina civakekê înkarkirina îradeya gelekî li vê derê di encama çi da ev çûrûskên destpêkên hane ku hatin teqandin yê şûreşê me destpêkê ji ber qedexekirina zimanê me bû guhertina navê bajarên me bû dîsa polîtîkayên înkarkirina gelê me bû ji bo vê yekê jî نوزê tîrmehê encama vê yekê bû îro jî hikûmeta demkî ya heyî heman hişmendiyê ya ku rejîma hilweşiyê ya behsê ku dabû meşandin em dibînin ku li vê derê tê tatbîqkirin û tê birêvebirin ku careke din erebkirina nav û herêmên me Kurdan e ev ne tenê ji bo Kobanî ye rastî belkî Kobanî destpêk be lê gelek bajarên dîtir hene ku di nava hewildanên guhertina wan navana de ku ev yek jî tê kirin bi taybetî jî em vê yekê li herêma Cizîrê dibînin û berbiçava ku çawa hewildan tê kirin navê bajaran werin guhertin navên cihên taybet werin guhertin ev yek jî rastî narazîbûnekî pir mezin di nava gel de di nava me de dide çêkirin ku em li beramberî vê bertek û bertekên xwe nîşan bidin da ku bibêjin ku ev der cihê me ye cihê ku navê dayî ku bav û kalên me ku lê kirine dê her wek xwe bimîne rastî Kobanî Nasname kampanyekî ku tevahî Kurd beşdar bûn û xwedî lê derketin erê grupekî ji rojnamavanan ji Kobanî dest pê kir lê belav bû û herkes bû piştgir û piştevan ji bo vê kampanyayê û herkesî xwast ku tê de bi cih bigire çi bi peyamên piştgiriyê be çi bi riya çalakiyan ku bikarbin bibin alîkar bidin çêkirin bûn piştevan ji vir de jî em ji Kobanî spasiya her Kurdekî ku dikin ku bûn piştevan ji bo Kobanî û careke din xwedî li Kobanî û navê Kobanî derdikevin rastî jî komkirina îmzayên yek ji çalakiyên hane girîngtirîn çalakiye ku were kirin tê da em îradeya gel ya azad derbixin û bibêjin ku ev gel vî navê dixwaze navê Kobanî dixwaze ne Eynul Ereb dixwaze xebatên vê kampanyayê jî bi vê yekê tên dewam kirin ji xwe grupek hejmarek xweş ji xwendekarên zanîngeha Kobanî beşdarî me bûn û wan xwastin ku bi vê çalakiyê rabin û îmzayan kom bikin rastî jî ew hêviyên hane di wan xwendekaran de ku vî karî bikin ji bo bajarê xwe ji bo axa xwe rastî cihekî yanî mirov hem pê şad dibe û hem jî pê bextewar dibe ku ev di rojin ji duh ve me dest pê kiriye ev di rojin nesekiniye mal bi mal digerin kolan bi kolan digerin tevî di vê şert û mercên zehmet de tevî ku niha ezmûnên xwendekaran dîsa xwendina wan heye lê her tiştî didin pêş çavê xwe ji bo navê Kobanî ev yek jî ji bo me pir giring e ku em van îmzayan kom bikin û pirsa her dibalê her kesî de wê ve ev îmza kuda herin ber bi kuda herin kî wê kî teslîmê kur were kirin ji xwe heya niha ji ez dixwazim vê carek dibibêjim ku biriya TVya we jî ku hîna jî ji aliyê rayedarên ku vî bajarî niha birêva dibin weke em dengê vê kampanyê ku gel bijara bî piştevane bibîsin ka û çi dixwazin taybetî jî rêveberê herêmê hîn heyên ha bi to awayî ji devê kampanyê nebîstiye û yan jî bi tenê gotinekî gotibû eger werin gelme em ê nîqaş bikin ki navê Kobanî jî ne navekî nîqaşê ye ku mirov here li parêzgeha Helebê nîqaş bike ji ber ku navekî resen ya vê herêmê ye û xelk xwe bi vê navî dide naskirin ji xwe wê îmzayên me jî wê werin komkirin ji rayedarên herêmî ra
ورن شاندن و دزگه و رخصتن ناونتوی را ورن شاندن که باوی که پسپور لسر بخابتن و ایدی د بلگین رسمی ده ناو کوبانی ور درباس دار کرن شخوا د کمپانیا بردوام به تا اوای نای گرتن حیا بکهجه انجام خاک او جی د بلگین رسمی ده بلگه که پارزگاه حلب ور ناو کوبانی ور درباس کرن هرما به هرما کوبانی نبه يعني العرب شقا دهاري داويدا مجالك دي هن خبات يعني خبات بنافنا كم تشنهات كرنكو في كامبانيا بدن راباستان دن وك لافيتاكي كوار الدار خستن بانكرتاكي وك باشار كوباني لام حمود زاننكو الرجيم باس نافي كوباني عن العرب اللي كربو نهاب بفي جوتني خو خلاص كان نافي هرمي ام دبيجن عرب نظام كرد سرينا وشيخلار ونظام تشتت هي بفي اكيد بيجن ام دبيجن منطقه عن العرب اللي يا ام دزاننكو ام باشار كوباني ام جديرو كخ باش دزاننكو الرجيم هلوشي نافي كوباني عن العرب بناف دكرن و داويدا في بيجم ديسام سواسيا وجدكن راستيجي راك عندنا ما يجلي دري كو حمو بنياك كو جزارو كان في باشارين خاص نافي باشار وان دبلجين فرمي دورن كرن وبون بشتوان جيفي كامبانيير ديسام سواسيا وان خد كارانت كان في جرمي سباي حتى يوارد ديجارن كو جبون نافي كوباني امزایان کوم دکن از بناوی خو و بناوی کمپانی ام سپاسیوان دکن کداوان ساغبر راستیجی کده کی پر پیروزه کده کی کود جهدای کو ام ایدی لبرانبری و پولیتیکای بگرن کو ناوی باجار ما نینگو هرتن سپاسیتات کن ربیعش بو واگاهین گو تمرا پروکری هر وها کدا گوجی دایا دست پیکرنا و پنگاویجی جی رزه و حرمته گلک سپاس جبوه و اش خو اف پنگاوج بردام بک حیا کو انجام گود خوازه بگو منو في كامبانيا فكر بحياه بجهجه انجام خام جي سپاسيات كن گلک سپاس بله آرز درباره پنگاو کو لکوبانی جالی روزنامه‌وان هاتو بود دست پیکرن اینا بردوام دکه کو جالی خواندکاران و نها کم کردن امضایان ج ولاتیان و جسازین فرمی کو دنوا کلان بازار کوبانی ده امضاتینا کم کردن کو اف ناو کوبانی ایدید بلگین فرمی این حکومت ده به تثبیت کرد. ده بهبینه گو ادی اف پنگابا اون پیرا بونه و که روزنامه‌وان بازار کوبانی به انجام به و جه خواب بگیره گلکی سپاس جوانا کته محمد مصطفی نوچگانی مش بازار کوبانی تلگل محاضر بود.